kaya son kaya teng cedo nang po bang lo alang ita damang ni lo RC la bang so incident ko pen aling ki open ke dam sui bang nitum di food district masih padam ni lo alang li dami bisa me nitum si padam ni lo apen mondoling hi fan posita me alang li ta kaya son kaya teng ke pachido thuji phasi nitum di food district committee hoi pen manang to media hoi pen si pachi intulo je alang li tum ta nang lo jan nang ni lo ining choi nang ni lo itum kai keta di food district committee a member ni a president men cheng lo ke alang li tum nong si dolo pu bang ke nang to media hoi pen mang si alang li tum han thir thip isi kepilo lang litong ha. Lata ka lang bonta ta majority ki para en akitini itu mangga aku pini kan control ko bonta non bang men pang ko kalang. La si 2/3 majority po bangke labang ne charon de muthe isiang denglong suhi nang ke ando nitung district level mate hala bang suani suhi ke ando na puson akamta editum claim nung le la penang tan bang ni charon de dalo. Kuma muka sela somo jok chik punang ni jong na pon. Ni ke lapupu da ke chok chipu bang theong le non Jameson timung ake hai alang li nang ke Japon alang li ideology a principle samokha alang li pana chok chipu bang ni tum pingya ni haklem no bang thenglong le apen puthot lapu ramsing tok bi ake hai general secretary alang li ideology punoi a principle munoi apen political role mokha punoi apen nang ke Japon a role mokha punoi alang li panta ni tum ping thirlim se theklong asi alang li tumang bong eson soni misunderstanding ke do pena join si Lapu sone claim ni bang claim le denai ku bang sini litum di food district committee bang bang chuning ri thulu ka ke son dunang ko palam ni litum ladak akse bang ke Jameson timu akhe nang japon akse bang ke lake si independent nationality organization boy fit sita me karbing long ke hemprek ke hang abinong et ke hang SDC ko port claim rapet boy fita ilitum ke silong amena a constitution do kok pina port dak te bok head a political party ta itu long mangke nak si jodun de nak si jodun ai abang sila dak ni ke charu na teng kachini du na teng ni knowledge do teng bolong te political party po bang ke dak nang si jodun po bang ke angkrak ma si be bo amut pisi ku delo je towar ke khanga barlon national leader tumle no comment pu son si hala central committee arlo lama bang ke ni bang ta lasong deng mangke no comment pu si punang ko atini litume district committee ni le district committee president asihula core committee level long aching by standing level long aching by central long aching by alama putha bangke ni district committee ben bang che jordun ailo che phurun dilo che charon dilo dam bangke ase soang deng long bangke national leader tum sosi along no comment bu soni le bang ta song deng bang no comment pu si punang ko haswar ni benena ni nya le press meeting ni lo dang litum di politik mata balo bonta haswar ni akoi ki ke president la pen hala mondoling je phonti mong la pen mondoling bukan to akoi kulati From front of the government against KSF and Ninja Longle, upon government against KSF and Kam Claim Longle for Banke, Labang Halloween alarm lahe. 29 ani Central Committee la si Constitution aron positame la ke Central Committee tum nangka ninje nangke far nangke jong oting situm claim nangkok asila bang so operation thang tum nangke doar ni bangke ni nang pulum core committee a direction pen kam nangke claim nitum lalang tum hoilong nang kidun e jhag hormu chini dunde sida me Central Committee jong si ke bang loplong ni tum iricho jong si ke dam loplong tum ya hol tum kidun to ya lo asi ai shu bang la tum ko pe puthak tong ni e jhag hormu num chini dunde boy phe sida me Central Committee tum nong hi thona ke hang loplong tum district level tum ka ke dalang li tum a phi dun nang ko da akimi akahai no ake dog ake thor pu tum jas jelo Central Committee tum pisi decision ke anma hala so decision alo final decision lo pensi nang dun lo bang so ni ta no da bonta me no la